Matua ma thirikari mwaka wa 2020 megie biacara nini bururi-ini maya gukorwo ni mukiambiriria kieru gia kwatura na kwendia ngumo ya bururi kugerera indo iria iraturwo guku bururi-ini na kwenderio andu kuma thiini na nja wa bururi. Njira ya kuheana ngombo kuria ahuri biacara ici hatari mabataro mundu aretio ni bengi kurugamirira ngombo ni gukuhe ingi kanya ga kwandandura na guthukira kiondo kia wari wa biacara ici undu uria ukotithia gutura mawira kuri mbeu njithi ingi. Kazi ilikuwa chini sana kabisa, lakini kuanzia 2015 2016 ndio tumeanza kuona sasa tunauza nguo kwa wingi kidogo, lakini bado hujafikia ile mahitaji ya mwananchi ya kawaida. Utumi wa nguo nionekanite kuriuka na gikiro makiria thutha wa thirikari kuhanda itugi inya cia uthii wa nambere itanya ria yo riri kuriukia iganda cia utumi wa nguo iria ciakuire. The more we get clients, the more pia sasa si tutaongezea job, na pia the more tunanunua kwa hizi local companies pia hao the more pia wata employ more people, because wakipata wakiweza kuuza more to us watu wa kustitch, then it means pia kazi yao itaongezeka. Catherine Joki ni murugamiriri munene wa kambuni ya Fedic Designs akiuga muoroto wa thirikari nene cia county kunyitanira hari kuhura njeki utumi wa nguo muthemba wa itenge iria irikiragwo o wa gatano ni aruti wira a thirikari ni njira imwe ya kuruguria unduire wa bururi kimihumbire. Na tungetaka the initiative ya president ile alifanya huko cloth mills the other day itufikie tafadhali, itatusaidia sana. We want to go international. Most people wamerudi back to the roots ya kwanza kupenda nguo za kwao, especially weddings, rorashio na function mingi zile Kenyans wanafanya. Ahuri biacara yani mahinyiririe minister mweru wa iganda Betty Maina ekirire kuhungurwa na kunenera njungwa nao niguo kumenya maria makoretwo makimathinia. Ile pesa tunapata haifiki. Kwa hivyo imejaribu, lakini tunataka ijaribu sana. Grant us those loans with little interest so that we can afford to even buy more machines, employ more people and pay them well. Mwaka muthiru thirikari ni yarugurire mubango wa gucokia biacara iria nene na mucii thutha wa ruhonge rwa utungata wa mbeu njithi kuri bururi NYS kuheo wira wa gutuma nguo iria ihuthagirwo ni borithi handu wa kugura nguo icio kuma mabururi ma nanja. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.